On KFTV Film Music taglines o katamal trana anyela new to this channel tinka subscribe ka de bell anytime to drop awesome contents I am pahla ban yara pune kantira ye tenjia program shengonye a Film Music tagline Abdul Basit kultirenye a kolan mal trana ten changwate the northern movie industry to precise Tollywood ndong ka tenke ti yinimane ka te garkal polo ontete jikunya dundong ntaha jikunya nam yala ba mai de ngwao no bole de ngwa ma de nan ka bangla bala sini ka try zan wo da bangza zan wo gana za pikona dundong ne on the 6th of September on balanta ha gwepa le songo ko yingo sif dalam balama ka ten zan wa happy kona dundong ne din ka te jin ten wona te zan le ta sini shetin yar ngoma anye sini shel dagbang za den na do bara enta film ngoma no ko ptile don ko ptile yimna 2022 ka film ngoma de ptile yimna enta halala nyel ka dagbang nam za tele za hazan kana zon den nye gbalo bunkpla na dagbang za kpalang pa be tima za kpalang pa mbe nche kat nan gbalang enkwe nche ma kat tiang den ye premier to ama kat tiang tinye la cinema teaser the short teaser kalam na ntina introduce kpalang pa mamang ta kat ye die to mana blambala yalang manjar abawu palangpa waka bama dagbang balo kazafun ya talanta sini ne changsha kana panina yune sini shagadem be kan juane zoti an yulla balo sini pargala ablo kwao sasabo bukba talbe sini woni dagbang balo kanim de yulgu jelu le ka balo nyela sini sheltin yan yul katab nwale ajir balo ablo kwao Nujima garbang na wiza tanya vie pa September gwai daba yob dale 6 September kara yina maga mansion yul balu to men sini kula ke da kan man balu balu tulgum pabiye ya ye tanya go basa pabiye balu sinche pabiye balu all right enta biela na bala ba arab wana nye den kamien no nyin panga ma on the 6th ka yele kambi ara ku yaga nu sam ngane ka alupi kona dundong aswale lala nyele 40 Ghana series konko kara yo ma mi flingo ma de ne yiro koma 40 Ghana series konko kara yo ka tena tishin wil lala movie ma nyi hankal sheren berene lala nyele ka table reservations telahabiane for only 500 Ghana series a jengo ka bo aradene nta tel lapte tiama santinye tinyen gba chambe tinyen zanzam cham nzankpa lala movie premier ma polo chama na maraba kulumna nta dinye kwechira wonra kulma na kulumna all right nta strictly promo tibe nangbala wonra tibe ye gbalo mama yeto atina mboro sahabe de dale nkana kyongoti yele dieto ani ye gbalo ma ka movie ma o mama yeto ama this time gbalo ma fala kpalang pa ma so ba mi yok kpalang pa blan yala all right chief mbor man te ko yel film ma yeto because on the 6th den katinen zan wo da ban no nta ka ati yele gbalo nyela ban sharam till since 2022 zan kana you know and gbalo wala shile nyela ka gbalo don ko 2022 nkumo bo hale ntere wo ga 2025 kayan ba nta pikona dundong to Abdul Basit kulkire no so tiel pam naam ne amboy manati jiri a programme one naam ka programme ma yemti karnye balu movie premier bo ka bo mo naam aka telle balu ne 2022 kare inte zan le kepi kona 2025 on naam yemang nguna ma mi dagbang pa naam njene so karate jini yulam nsini naam ka galma nchantone balo 1 2 3 4 5 and 6 7 8 di yada sa anin san le pepi kona okay to ama ndalirum ka sini ma ya za kanate tam 9 10 uma okay naam deso kadam ban mango halata pana zon dabsilo ne zan 9 10 ma kena pikona
ka solo ŋun kam daa yɔ 40 cedi ka kpe pi kɔna na ka ti yɛ ni gbaalo di tum ni o yɔ 100 cedi ka yulli n bɔri ni yɛ Abdulbasir Kuchire ka a baŋ ni ma ŋun ʒiya yɛri yɛltɔɣa ŋɔ n ku yɛ yɛltɔɣa binshɛɣu din daa niŋ pi kɔna ka a tibi niŋ pi kɔna a yɛ n baŋ ni gbaalo kpaliŋkpaa zugaba lana nyaɣa lana binkpula na toliŋ duɣu gbum ku koona a yɛ nyɛ tuntumsa ka yɛn baŋ kɔmputa niŋni ma bee chiba maa shiri ku bɛrimi shee din daa bɛ pi kɔna aba naawuni zuɣu ka yɛn yɛlima pi kɔna ni pili ka bi ku start pi kɔna n diɛmdi diɛma hali ti kpe movie premier ni gbaalo ne niŋ binshɛɣu pi kɔna la bin na ʒin buɣisi pi kɔna dimi bila yɛn buɣisi shee man ti lahi labkira pi kɔna naawuni zuɣu kan yɛra maa ka ne din bela n buɣisi ŋɔ ara na ha yɛn gbaala pi kɔna lo ni so lan kpɛbe an kpe amma n dee yɛrimi yɛ yuun shɛli tin ʒi ŋɔ 2025 ŋuna gbaalo yi kpe ka yina a yɛn fiɣisi a deeti yin fiɣisim ni zali 2026 kpɛma mi ni yɛ shɛŋɔ dabiɛm biɛrin domi a na ninkpɛma nyɛla ban paai zuɣu pam ni na ka ya yɛn gbaati pi kɔna ŋɔ lo wula ni yɛn shɛm maa ya a yi kpe pi kɔna salo maa ni kpe amma bee yina a dini maa yɛltɔɣa maa bee yirina ka gbaalo bin yulli ka wum nyaɣasim shɛli n bee yɛri ku kpe wo mali bi kpe n gba bɛ samli ni ninkpɛma paai zuɣu pam di bi kpe n gba bɛ samli ni din kpe wo ya maa gbaalo bin yɛn wum nyaɣasim shɛli maa bee wum la nyaɣasim buta gbaalo pili sinii maa bee yullim yaa ka baŋ ni hankali pariga kan zaŋ niŋ gbaalo nyɛma magazin nima zaki nima dimanan nima sahana nima n ti tabili namuna bi zaa yɛltɔɣa bɛla gbaalo puuni n yɛrila ti shɛta nim ŋɔ bi zaa yɛltɔɣa di bee gbaalo puuni di zuɣu gbaalo n kpala dagbaŋ binshɛɣu kam din niŋna di zaɣ viɛlli di zaɣ biɛɣu n laɣinli tabi zaŋ niŋ gbaalo nimaani maa na chɛli maŋa ni yɛn niŋ binshɛɣu pi kɔna di maŋmaŋ di saɣaya gba niŋ zali di gba tikiti bi na koyin bɔliba ka n duna stage n ti niŋ binshɛɣu di kɔnkɔri saɣaya ka n zali di gba tikiti a bɔri na ti nya film maa ni na bin yɛn bɔli gbaalo ka o duna stage a bɔri na ti nyɛli shɛli di mali di gba tikiti to amma n bɔri ni na zaŋ ŋɔ maa n wuhi dagbaŋ nima din ti kanna ka yin zalli ka bi bɔri ni bi da n yibina tikiti maa n gari premier ŋɔ maŋmaŋ tikiti di zuɣu gbaalo ŋɔ ŋuna di pa filin shɛli an yɛn kpe ka ti sabisira yɛn lola niriba alikawuli n bɔri ni yɛliya ka bi baŋ ni kama a ti yɛn ʒi n yuuni gbaalo ka duli mala ka a liriya a di zaɣa ka a yɛli ŋun operator film maa no pɔsim ni ka chɛn ti dundun ka labina ti tuɣili bee ka a ku kiri a duli n ʒiya dama di sin shɛli n kani ka yɛn yina ka din pɛɛ di zuɣu maa ka a bi guri ni yina ka a nyɛ binshɛɣu din nyɛli n taha dagbaŋ gbaalo kpaliŋkpaa ni na yɛli shɛli ŋɔ maa for me min ban yuunda we are convinced that n taha content shɛli tin daa yɛn kpe pi kɔna ti yuli maa no guarantee ya naara kpe ka bi nyaam bɔri shɛli a mali soli ni a bɔhisi di nyaanga n kam na ti bɔhi film maa mini actors mini binshɛɣu kam ni tooi be correct but this time di zooya pam ka a kpe premier bee tin bɔri ni ti kpɛri na ti nyɛ shɛli ka a kpe premier maa ka bin zaŋ kamara shɛli ŋmaa film maa di sound ka sound wali ti do di shee ka a nyɛ ka foto maa ku piɛla ka a bi yuundi gbaari ninsalinima ni like wula shili bee wula advanced equipment ka a yuusi n ŋmaa gbaalo bee n produce gbaalo n paɣi pam na n bɔhima bɔhi shɛli ŋɔ maa mi kama ni ʒi ŋɔ ti sinii nim ŋɔ yɛltɔɣa polo man zabiri nyuli pam kpambi yɛrimi naa ti nya ka kokolan bee nyɔŋ bee kalana ka o ʒi luɣu yin kɔhira ka ti kpayan yina ti moona kokolan kpaaya o daa chaam maa a nyɛ gbaalo ŋuna hali yiri bi ʒini ŋɔ yɛlli salo maa di yɛn bɔrimi ni bi kana ti yulli
to amma yele camera quality sound editing na wonzo mamami nanyin basit ku kiri ya nirgum se bi wum so nyaame na wonzo sound sheletin san record sound ma ka sound jelan yele camera sheletin use ngale ka camera jelan yele ha fun yudi tulma anyele amare tulma na enten camera sheletin san ma de bir ko ka chetin fun san sha ma wan tu san kamana eto ikui manzang camera manglang mai sound manglang mai na bin shaka. What about in mana the editing? Den to kunan ki zang camera manglang mai sound mangle ka editing ma to ko chur gap to amin ka ti yun different share ka understandable editing shama. Ma mi ne mostly to ben mi aran no abi to yaran te shab gaten she le biala ma amin ku chang ti yun de share ka ayul kama no ngoma ben no shama do betu no ben no la ko bo la ne ba aye shama nguna mama tier pi ko na te le movie premiers ama na wonso anye balo nguna editing ma nguna hanyi mama na yul arvet ma yara trailer dinna ko yihma ni mama ina ko yulle am ban editama na wonso obuti funyale wow balo yibu zo shire daman din yan premier gwashar wona din na masma wow impile zanka impile so ali ba nyar la sin shinga karapil ka morma na zur na hal ka filmati na ka nyi morma na limna ta pasha de so de pe kama nyiri ni boyom masini la dum pe nyiri no cameraman pressure no cameraman pressure ko boyom yon wa film ma nko tilan editama time ko kuma go ma editile katel yulle kabin shakam num perfect kam pa mali perpi kona ma ko ame yunde film shan to gum cameraman yeto a way no ya yuwa de ba ya sajara de kan la yes ne ko za ke pi kona all right it's a team bo chef fon den ye movie premiere to amatri be ngo ba yu about choice of characters actors shabambe la gbalo 9 10 ngoma fune banjia yu no ma love fans ne ngba ko enkate no atu an ko promote okan ngono we be film man cartoon shap kanate like bugbaza na je fans ya ka kana bozo ntinye be performance to ye malon wa don ko non ka character kambale o fans man ma ha pa fans ko ne ko yina pi ko na gba na zo atana taselmo de ko be ka ban papa kama ton ko je on nindo kanton yala ko mauna obia cinema puni to manturu nye mo be cinema puni bitul nye mo be cinema puni be kala to en mamma baale marmaro tinna shi sa shelwo tinna ku shi sa shelwo aborbe age manuel marje so ho mi yel man tinna shi sa shelwo bi bo ni so wuyen be cinema ka yunil ka kohra ka so te yina ka lantam kum sima yela shenyi marmara be filma ai no ko biya mo wa filma anye ni mabio dezo karata shaban biya pune gba ko fancy yen piel gba de sa anete zan balo tan new state ka boy pia so na am boy character shaman to nyam ka fichi all actors like Bamida ban le ven yela min dombe bo ka bo viral to yura manan no ka chang tlang pore lai ma no nzana kama mantura ko umay guna ayul bandam sa bi be film ne like all time actors ma ambala dobri bla no relevant but ka to selector ba no the movies is it that ban ye yuan ma akuto yuwa ba me be ayana wa pa ba be wula ma kanyu akan yenmi na'am inta karatan ka noror gino kan kuto zo no sinini okay hay tension kan yibo la lilwi now so bi ajeko ninzan nun sinini now renyu when yel mame orul sinin ye shezan chan oyen man sinima wen di sha okay kama mun je yer wo now so maro mani fu twema ka karata yina tem bien san le pun ka san ma tam kalne so hay ko yi chagima 10,000 be 50,000
mani fa pyo kam ne to yuele de zo rin chaye la yong ma ka abin yeba gbalo fun ma san le kamal le karata okay agbara yo ye man le show bien aza man no sini ba ma mi premier film de bien mo ka fun exam premier ti abi sin ma mi ko to exam ban no azo no ka wo hamba dalo she ko buta te be she ko can we abi sin ma so all right one more question about characters kate to kahdala kate there's a character in it ka reveal ka inye ko zan sarga pobo ne ka jiwa hazo okanon bene be kan ya arasinsa la character man kalma mbinye ka yell about la actor ma mwenye la ne ma to ye mele ye ban tafu shukuru no ye mai ban se yara ne de surprise artist okay be kala an bo ma an pan vila character ma ngun bawa ka fobo no even ma ngun ka to bona abla kwao abla kwao mbala abla kwao ma filin shay yulim bala ma so mo gba yulim bala ya kama be ye ne gbalo ma gbalo nye sini ama ye ne gbalo be sini ni babanga ne be banga ne mane labu zoro mbala na zubi bala o gba bien film o gba bien la film mane o mo part ma nyem ya na so ne kuno yema ngahuma zumba de so ale 1 2 zankia akunyu ngahuma zumba te dagban le kalpune na yi do zu o labrome kam me won to boro da shele ko bolo so yaka un villa escrito wo pambela ka ban chanto pawo abala yo so man tubu ko kun manam ka mun kulli ho ma dobi ni to nyam pa bia de mo nyela dobi ka nye pa bia okay manga ma zumbala karao kamna like film man o yimna as labzoro na zubia be bad man be o yimna as abla kwao film man o yimna na abla kwao karama dalire okay domi ni yo yimna na abla kwao karama dalire ma okay ali ne bweso abla kwao o flin num pumpa anyenya ko nyenyin so ngonto ka to pa nya abla kwao okay to mi to ko pa kunna ma okay so yimna na abla kwao am yon bawo ka sa pane la pan ma de yulum bone bezan pan ma yulum balawo de zo ko sa pan ma insan le kan na noti mi gbalo ka gbalo ne je on panye la den to lanchi nta chairman dia no bezan ti abi sin manam no to amatin ya bi jima nta tin je time che ngo ka so yen yera ne 6th of September Dratun Abe Pikona Dundon for the official premiere of Balo 9 and 10 40 Ghana series konko ka Ryan yo ka 20 yule Balo 9 and 10 ngoma lalan yele ka reservation for tables dalan ye 500 Ghana series only kara deal with a family ka kanaka move rest and chop rest and lacquer shifts zada be lala table reservation of 500 Ghana series ngoma pune nta tin lan da chairman san nta ndi jeno vi film ma da shilpam ka wum yasam pam ka tabla hakana premier ngoma ne nta asa tin jiango ban yuni tungo ti tabla na bo wum yasam karbuar na bo bwanyanya wula ka be nan ai jena ta kanani ta pela be ataka ta zankar wuma tikis punyela dan biane karibiane ya tiyenyele tin jian na tikit ma dan biane hay ba ka shefun color ma kam mai tirba zo ai bor tikit ma kakana kuikire ni Abdel Basit ni wonji osan anyele ala kolen line so anyele so asa tin ya number share ko pe ma so i kolele donc ko pas screen so an you number share ma enta official palang pap ko mama number ya bala ya sia bien ka tikit ma ko bora o ko kolem no disturb but I bor o mama number gwa ka call la line ma ban to ta but please dim so la en kolem karnya la tikit ma because as at now o min la business ve dinya la mala song some share na azante
lala program ma to chairman ti chairman ay na ay kana ko chira films anyele ni ya polo ay kana ko chira films anye ticket ma na won yikono nampune ala kana nasara production bashashe okay na nga fara ticket ma anye shele amu kul hay boy number shele be screen ma zo ma na nga fara abiyala lulu kam ban san ticket ma zan kana tita and boy shele de 500 Ghana Cinema. Okay. Na wonzo bin ma de surprise mama. Because ne yere surprise mama ma ten ka tra nan le. Ama tin je o de man so fundi unfuke nyiro nu ka dab so amna umjene. Agba yo ba shabra bo me ne bi kana to wo be shao to no nan ban she bin yan ji she ma no me kama tenen bandin nan ka tenen ya special ma un ku sai ka da 500 ma ka ta kana ka zan bandir shedin ya agba yo do so nim ma nya nim shedin sa nim ne take away ne biene da shinkafarin man shinkafa na ban nura ka ban yura ya ka energy daren kan yan yala ban yura ma bon nun gwalga kawo da wasu ta ne kama ire energy daren kan nu kala ban yura shi tinyen dama den son digestion den son digestion agba yo so ai pa ma to dala tin yara 500 shelma na won so ai son ta gban pa na won gba ne songa okay enta kama chairman ni yale 500 Ghana cedi ani empahre ne shamya tibwalla table reservation enta hatin yarata ma behne on the premiers mean stand up shows non polo no vinelo la kam ka sonya kala tiki suma bien for special people maybe arabo na zanga family nkana maybe arabo na kana with a friends kama nirwa no kiti day full table njia ka enjoy your film ma ka popcorn bien ka Betriti as special, then numbers occur non the long. So la reservation, my island calling number one, then yella them bien, then yella 500 Ghana series conco. Cartian Kajere, nearby Alam Berozo. Come out reservation, I believe the near 4 or 5. 4 yellow. So I that reservation, my you run near 4. It can I table mass on Carmen, Nurabos and La Crush. Bon kara yala din yambe la package ngoma pune so man yeka ha my area champion ya no gbara zo my area gbara din na kan den dara all right can let ye 6 September enta asbre shedon ko kan no be tralam be people na dun no nyi won lambara regular tickets ma ro gban yala 40 Ghana series karada ka pena tinye amfani shan din be balo ne so chairman Sahama alan kan mi jenari lan yelpam about film market to jiga she don ka mai na zan kwalva ji ma ka ta chefs to nimme ye to ashe ne zan kwalva ji won anya ka zo mbe yer kam mai ashin sin be kanan girgire no abo anirba sonsum abo varsarba no zo unsuhla dagbang nima no ka kparba dundoya da ba United tab song ba mabia ba famine nan na bin sha'o nin fa song zan da ban film ba ta te traditional in can katanga ka nawun tubgo ko zan nan kwahe dundolan dia was in yara lu'la kam to yin zan yurlan she kan jira was ma zan la yurlan ma in zan da tikit ma wo ma yurlan pikona ka tikit ma kon ko kan suhriya nawe ti cha anduna pikona ka bol ma kan duna na zo asohi palge den tuna taf son shem ni dumna inte tabla zan som amma mallan ni fu'tiyama nirba annahe anya ni yeni shelo la nirba annaha den dalaban duna stage man ti yelma la ni mo so kuma palan pa ye to ashene zan tinyera sur la dagban pasara na kimba inte table jamanan nima na tinannim la ne bu pambo man kawra kenan te yul gbalo ka tabson ka dente kanna kan yesini she da wani rugbo mun ko anto ma sini karga kar nyela dum fum jimje pan yuane kan bonu ngoma nawi ci an ngoma yina kan bin samne kan change the location tembiere the location ka bahra de ben yahre ka bo gohleji na ka fara lo ni lo dagbanu al kawle
bin luar ganan ma alqawle dama kadda bango konko kambwana te cinema bi do so ino kuma yeto ashe bahbo mbala. All right, that is Balo for you. Can learn yes, 6th September. Pikona dunjo on the Balo that kana for only 40 Ghana cedis and table reservation for only 500 Ghana cedis. Lala nyale kan yara ne aira nyala like ara kana lang pangma mga ka timbuar sham. Maybe family kama iche ka te shows ma because film yulbe den kaka njeni yakatuma ti yara shop shows. Film den yulbe kaka other concepts. Asanzal ma de wil kara kana karamane ay kana gergerbe ben shara ambian ta security ya rambian ara jia moto ma gbanya din yan no say because pre arrangement ne fondi ba fila sham o ya ne bola be security bantian gul moto ma so ara kana de kana kazwa da biam ne a moto be a ben shate malgadama and near zan shell pan yame before ka te chap center min Balo ne jinwa ma zunwa ti yela o movie premiere yetwa nyewon yu ne ka do channel wo next ji with Balo en dan wa jwa ne ti mbo bo shanga abo na bangla la ashiya wa about Balo the next sittings ka do page ma anyela won ti la nyel chairman I take kana piongo the questions for the day nyamen ti mbo hala Balo ashishe dem be o me movie industry so because to gum de ne o chang location o to mal normal karto mal misa location ma katinyer videos kana ala chen bo hola ne bo shawela on that film tranye ka o men bishap to non the films like Dana Arabia ne ka chilbelan biane kana ala che benchara la bazama tablan nyarba tetinya la den la hen discuss de gwaza so anyela won do channel ngo panga man ka adwale la videos ma za so ma nyin kan bona hanti mi ce jamana nan ma man nan ma fa ka bayar kama nirwa invite ba ka kana ta konshi bima ka dan bagarfi ka dan bagarfi mbon na ci abuban ni ban shi ta tin walgala kin sor kan na ka ta hanu kan ba har ganna all right kama chairman ne yalma anyala chama be anyala san zainer ka ta tabnu ta ganu bola na raka ta sonte nta ta punya bam mal shele mbo ijishi hazale ira kana ni mana nta zonglebe nchangel karabu ma dabe mbiane to tin yulia ki nye ban ta bagama ta pumbola jishe shele inti enji aka sudo be lala to movie premier ngoma na kantira ni anela new to this channel think subscribe ka de bell anytime to drop our awesome contents I am Pahla Banyanya Rapuna Kantira ya Abdul Basit Kulture Nyele Yusuf Abu Turzon nye producer dans the program o Gana dala sense camera nyanga ka program o parana. Peace out. Keep watching. Come on how for more. Bulagi tumne tum bergazi ambor nyemte heavy. Come on how. Mana blambala yalang manjaru abawu palangpa waka bama dagbang Balo kasapun ye palangpa sini nem ne changsha kana panina yune sini shanga dem be kan juane zoti en yuna Balo sini pargala abla kwao sasabo bukpa talbe sini woni dagbang Balo kanim je yulgu jelu le ka Balo nyela sini shetin yan yul katab nwale ajir Balo abla kwao Mujima garbang ma na wiza tanya vie pa September gwa daba yob dale 6 September kara yina maga mansion yul Balo to men sini kula ke da kan man Balo Balo tulgum pabiye ya ye tanya go besa pabiye Balo sinche pabiye Balo